Karpemon kana ho jadi be, nanti mute karbe. Kami long kepot na. Karpemon kana ho. Kipau me kuna betul ta. Dikito ni ngade chona ko. Tuan apan ban ko binsin. House tahon in hop bino video. Apat nahi metric level apa? Sinda namanya gitu. Akat na Lamhoi Kim Changsan, daughter of late Joshua Changsan, Lasang, Don Bosco High School, Division First, percentage is 87.6%. Later Maghi, Kamahin, Buba Muhi, English, alternative English, Math, Science and History. Mahi, Humlet, Station, Humpil Bhakti. Ông pre poye. Ông lô này có tem men, có tem lap để phản tiền. Api đó thì nghe, họ sọ cho ban bản cái gì một tiếng không? Ai phá họ sập luôn. Memento kisan tiêu dấu tiền là lim lại chỉ làm tiêu thế không? Họ sọ cho cái quay ông lô ban bản cái câu thế. Simdong kete, soy hai na, bisa soy hai na hi, nunga lamhoi Kim Changsan, le Joshua Changsan le nu lamju Kim Changsan sanuin. SSLC examination 2025, Sebanoya, first year, 87.6%, letter mark English or working English, Math, Science and History. Don Bosco School Akona, Lopina, hindi kipa pinale, pina kipe hi. Namalapin ko Lopina tampi. Sini tingin terjadi bang lepas tiga buta ya. Tanggal nama exam, amun lasang di mahasiswa musim segi Jun 2025. Lima kelas ini ya, tiga. Aku gampian. Abanin, Thani Tim Changsan, daughter of Changsan, from Sai Village, Northern English High School, Division 73%, letter mark, MIL mark, and English. Ông lô lên cái tên quyền học viên gặp được phản tiền. Ông mẹ, tôi ra tiền một thế. Thani Tim Changsan, from Sai Village. Amen. Hospital. Apa ni? Apa tingin? LC Murthan Pui Changsan, daughter of Francis Xavier Changsan, Garden Mahur, Don Bosco High School, Division First Year, 71.8%, letter mark in General Science and English. Ai ông làm hắn phản tiền. Ông lô lên có thể quỳ về năm năm thế. LC Murthan Pui Changsan. Apa yang buat pembantu? Bila ada yang household tu ban ni yang bu, mong jang house tu, apa? LC Murthan Pui Changsan. Apa ni Hoisim Kim Changsan, daughter of Limpogin Changsan. Pangmol ko Siring High School. Hoisim Kim Changsan, daughter of Limpogin Changsan. Pangmol ko Siring High School, Division First Year, 71.6%, letter mark English and General Science. Kita ada mungkin. Kipa tu. Apa ni? Ningde Changsan, daughter of Sunil Changsan, Sumpilang Ko, Siring High School, Division First, percentage 6.3%. Tinggal hospital pila pantai. Apa ni? Ruchi Themjil Changsan, daughter of Kaisa Changsan, Sumpilang Ko, Siring High School, Division First,
65.5%. Lateral mark general science. Christina J. Samson, daughter of Lalvil Thang Samson, Tulpi Ho, Government Girls Higher Secondary School, Division First, 5.5%. Lateral mark English and MIL mark. Grown by Samson, daughter of Benjamin Samson, Gopikot Village, Jatinga High School, Division First, 63.3%. Lateral mark history. Tuan abang yang tunggang maupun istilah pasti. Nurminggun Samson, Sarap Tangkulal Samson, Kumpilang Ko, Donosto Higher Secondary School, Division First, 62.6%. Lateral mark in history. Abang yang Hanzai Samson, Gurukul English School, Udarbon, Division First, 60.83%. Lateral mark in computer science. Abanin, daughter of Lalni Sam Samson, Garden Mahur, Step by Step High School, Division Second, 59.6%. Ông đồ lẽ quỳ phê năng ngọc là phán xì, Mahur Garden. Abanin, Lydia Samson, daughter of Thankui, Thaipa Village, Vilankata Secondary School, Division Second, 58.8%. Thaipa langa kui pen ang lak na pati. Abanin, Elgin Kamgo Hao Samson, son of Themjil Samson, Village, Division Second, 58.8%. Abanin, Lalnung Phel Samson, daughter of Lalrut Sang Samson, Tulpi Village, Tulpi High School, Division Second. Abanin, Kimde Ling Samson, daughter of Dogin Mang Samson, Nongzang Village, Nongzang High School, Division Second. Lateral mark in history. Purkabente, Tun Pastor, Themjil, pina pasti ba. Lalen Zhao Samson, son of Pupang Samson, Taizon Village, Step by Step High School, Division Second. Abanin, Hoynun Kim Samson, daughter of Themjil Samson, Thanghoi, Higher Secondary School, Division Second. Ban bản hướng làm phạm gì? Cái đó là Hoynun Kim Samson, daughter of Themjil Samson, Thanghoi, Higher Secondary School. Cái đó là phải làm phạm gì? Ban Sego Lal Kim, son of Sekin Len Kim. Second, lateral mark in MIL. Abanin, L. Benoni Samson, son of Samson, Thaipa Village, Step by Step High School, Division Second.
Abang in Lamping P. Samson, daughter of Themjil Samson, Thaipa Village, Lower Haplong High English School, Division 2nd. Abang in Tun Dolpi House School in Kilo Pinapan Thaipa. Lamping P. Samson, daughter of Themjil Samson, Thaipa Village, Lower Haplong High School, Division 2nd. Hoylong Kip Samson, daughter of Langhan Samson, Confusing Road, Step by Step High School, Division 2nd. Upon him, Jubilee Rosem Kim Samson, daughter of Joseph Than Samson, Dolpi High School, Division 2nd. Upon him, Pauvin San Samson, son of Lam Lien Samson, Dibango, Division 2nd. Abang abang ipilo pidibin, kimchi kupa pastor panitin ba. Pautin Siam Samson, son of Themjil Samson, Themjil Village, Molhoi High School, Division 2nd. Themjil aku ham kapen lam pelapantit. Abang in Lalmun Phil Samson, daughter of Lalmun Dolpi High School, Division 2nd. Lalmun Phil Samson. One Lamney Singh Muslim, daughter of Muslim, Lasang Village, 20 English School, Kobul, Division 2nd. Lamney Singh Muslim, Lasang Village. Om Lolek, Punite Kuipen, Apanopanti. Abanin Nikki M. Samson, daughter of Themjil Samson, Dolpi High School, Division 2nd. Abanin Mesak L. Samson, son of Darius Samson, Saron Mahur, Sumbung High School, Division 2nd. Mesak L. Samson, son of Darius Samson, Saron Mahur, Insung Mitiam Jingle, Hello, Akinai Pidop, Mahur Langaw, not Pinapantik. Upon a PPD win, P. Rebecca Lam. Abanin Europui Samson, daughter of Haukulin Samson, Dolpi Village, Dolpi High School, Division 2nd. Europui Samson. Abanin Ngapsin Hoi Samson, daughter of Thulpulun Samson, Thulpulun School, PM3 Government Girls High School, Division 2nd. Ngapsin Hoi Samson. Ngapsin Hoi Samson. Abanin Haugo Kim Samson, son of Sapin Lien Samson, Nomjang High School, Division 2nd. Abanin Ningezo Samson, daughter of Thangin Bung Samson, Nomjang Village, Nomjang High School, 2nd year. Tun Abanin who Lampoching Samson, Lamchoi Ting Samson, daughter of Lumang Samson, Nomjang Ho, Government Girls High School, 2nd year, letterman in English.
Lim Joy Tangsan, son of Themjil Tangsan, Kipa, Government Boys High School, 30. Lim Joy Tangsan. Abanin Haupin Thang Tangsan, son of Themjil Tangsan, Mongjang Village, Sungpizang High School, Division 30. Abanin Boysi Tangsan, daughter of Haudin Tangsan, Shanghai Village, Difu, Kendra Vidyalaya, Difu, Assam, Division 2nd. Metric level Azor pending in Sisa Tangsan, son of Themjil, Taizol Ko, the Lawrence School, Saniwar, Himachal Pradesh, Afardip. At prepare lapi mo. Memento yung pagpapulusin ng papungan kay Suahi, High Secondary, HS Mantang Boldiwin, pagpapulusin. Headmaster po putang lunga ko hindi. Limbei Tangsan, daughter of Lin Pokai Tangsan, Sungpizang, Don Bosco Higher Secondary School, Science Stream, First Division, 84%, later mag English, Ulti English, Bio and Physics. Amahi, Hong Pei Lole, Pedro Pungla Pilhat. Amahi Putin Mulai, Guatia Kijanihin, Operation to have Basa the ball hin, and Goldberg. Apani Lamba Choi Tangsan, daughter of Lee Joshua Tangsan, Lasang, Don Bosco Higher Secondary School, Art Stream, first view 79%, later on English, Economics and History. Tula Bemute. Themjil Tangsan, daughter of Lee Thangzapum Tangsan, Council Colony Haplong Town, Kamrup Academy Higher Secondary School, Science Stream, first view 94.4%. Abanin Afisa N. Lun Kim, daughter of Themjil Lun Kim, Kipa Ko, Haflong Government College, Art Stream, First Division, 61.8%. So, Headmaster Pulamen of Dot Pilapati. Oh, Tanglun Chua, Patu Gaksi, eh? Abanin Pulamen, Headmaster of Obed L. Tangsan, son of Siao Tangsan, Tampizang, Don Bosco Higher Secondary School, Science Stream, second team. Abanin Lalong Tingi Tangsan, daughter of Lalung Oi Tangsan, Sharon Babu, Upper Government College, Art Stream, second division. Lalong Tingi Tangsan. Kita biar Government Tangsan, son of Kampu Tangsan, PM Sri Mahur Higher Secondary School, Art Stream, second division. Lunggolen Tangsan, Omnolen Kuten Lapila Pantik. Lamchoi Hoi Tangsan, daughter of Thangginlal Tangsan, Lasang Village, CSP Senior Higher Secondary School, Art Stream, second team. Lamchong Hoi Tangsan. Kiman Joy Tangsan, daughter of Mulun Tangsan, School, Stream Arts, Division 2nd. Kiman Joy Tangsan. Puya Tangsan ga Kovinhi, CI Tangsen Buntipu. Lamphol Thiep Tangsan, daughter of Umlal Tangsan, Lasang Ko, Girls High Secondary School, Art Stream, second division.
daughter of Pausan Changsan, Thingwom Ko, PM Sri High Secondary School, Arts Stream, Second Division. Songnil Hai Changsan, daughter of Henkomang Changsan, Thingwom Ko, Government Boys Higher Secondary School, Arts Stream, Third Division. Songnil Hai Changsan, Apanin, Chongson Ling Changsan, daughter of Henkuting Changsan, Songpizang Ko, Government Boys Secondary School, Arts Stream, Third Division. Chongson Ling Changsan. Apanin APP Divin, Tigo House Pula Kumini. Kami itu adalah pilopi Divin, Tigo House Pula. Niso Kim Changsan, daughter of Lamdet Changsan, Pangmul Ko, Mahur High Secondary School, Arts Stream, Third Division. Niso Kim Changsan. Abanin Hoinun Kim Changsan, son of Thangomang Changsan, Nomjang Ko, CHP School, High Secondary School, CHP Senior High Secondary School, Arts Stream, Third Division. Thangmilot Changsan, son of Kipa Changsan, Nomjang Ko, College, Arts Stream, Third Division. Thangmilot Changsan, हम लोग ले कोई पेन ला पी रखा थी Sumpiang lang ko yung penglapit, pati Thangmilot Changsan. Aban Pauline Kham Changsan, son of late Hensung Changsan, Sumpizang Ko, Hafron Government College, Stream Art, Third Division. Pauline Kham Changsan. Taizol Jibir Usungat Patru Kipungin. So Nabamin, CIA Secretary to Pilo Pante Bana. Papalu Kim, son of Thangin Changsan, Pilekul Ko, Mahur High Secondary School, Arts Stream, Third Division. Semin Sam Changsan, son of Duman Changsan, Taizol Village, Mahur High Secondary School, Arts Stream, Third Division. Semin Sam Changsan. Semin Sam Changsan. Upon Joyki Changsan, daughter of late Chetan Changsan, KMP, JNV Dipu, Assam, Arts Stream, Pardeep, 91.8%, diploma in English, History, Geography, and Economics. Doon, upon CIA President Pilo Pante. Upon him, Jimin Pobintham Changsan. Jimin Pobintham Changsan, son of Thangpolu Changsan, Songpizang Village, PM Sri Kendra Vidyalaya, Haplong, Science Stream, Pardeep, 75.8%, diploma in English and Computer Science. Vanekim Changsan, daughter of Seikohao Changsan, Shanghai Tipu, Tipu Government College, Arts Stream, Third Division. CIA Assistant Secretary to Pulumsi and Pante. Pulumsi, CIA Assistant Secretary. Gì ngày một, ông Lù Lễ. CIA President to Impilot Pante. Azon appearance, Lamit Thang Changsan, son of Paulal Changsan, Lai Lui Ko, Bokazan College, Taipei Division 2nd. Lammin Thang Changsan, Lai Lui Ko, Bokazan. Kaidungan ako na penong lang pinapante. Lammin Thang Changsan. Ơi, khắc chế tao.
Parliament President Butchunga. Tuan lasang kuah di cuma tilpi, tumin minoga pengdono, tapi do dengan House of GP estang sangga ko ini. Lun gozau singsun, sanau tanggolau singsun, tangzolau singsun, CAT Sinod, First Division, Petromak Kanamuhi, Amahi Metric. Lun gozau singsun, sanau tangzolau singsun, CAT Sinod, Higher Secondary School, First Year, First Petromak Kanamuhi. Sangpo awal. Abang ni ninunnya simte, Doctor of Kiman simte, Sineknes High Secondary School, First Division, Letter Mark Ngamuhi. Ninunnya simte, Doctor of Kiman simte. Abang ni Kim Hoi Ning Dongel, Doctor of Sesang Dongel, Sesang Dongel, Sineknes High Secondary School, First Division. Kim Hoi Ning Dongel, Doctor of Sesang Dongel, Sineknes High Secondary School, First Division. Lasang ko kapen mula pila panti. Kim Hoi Ning Dongel. Tansuin presentation tulinga sang one of my exam. Gol semua. Sampai Themjil nga masal ni ngay hon. Thilnya tata insungmin di chuna thilbe kibol hin ang thil phawal phaiwal kibol thi ko hijong le thia pan na dinga amo til hon diu ye cho tunga kibol lo he amo ye ho insunga hello lampia future ni amo ni khat officer ni diu ni khat mo insunga kai ni diu ko sunglam kai ni diu nampi lam kai ni diu amo Sitiang tu le tapanga hon Themjil na kipa pina hilo le kipa sana sumilo ba mo no sang hoi dot ya apana sate ho kulit kidiwa mo avela kung tin kumin le tun kuwa yung tapi ho kung le pa ka patata sate jiao gola dai loi jong le isan loi jong le ta patata mo pilo na tunga bon sang pa phung sin hi le apana programi masasi ungtin agang lang sin tu hin blessing prayer hi kinting kun hin wa pitatin ama hituin phanga pin ama zole sanglasa thimni phalni kinu ikigun pi pailo phamte tun thamni sim sangsan MPH blessing prayer tua presentation kan ni ba tate ila lopi wa mang pogul le tau pi ngai phamte Kipain ano sa pena ang kaya ng kipon irohin din na ibon sa ba suma silay kinmang di nga pagsungho silay mo na para kimong tuti dalawin ang sa penten patin ang ulitin tutim le hatin mandihi programa tiket ahil blessing prayer kitingin itu tahu le ham kecil konduktor teni pama tu piang mesti di bajun patung pat tu piang kita lang nawi jun patung pat insing keting kesei kai ting ahi kuma dunia tahu dunia lohin ni ho Aki godo walau si dimu bensin tema si koma bang fungsi anda sama orang tinggal di patu kecil koma si nak kena jadi kasi bangin ini ni kuat CIA additional grants in ini muna ba tema apa pendi dong pastor azong junior pendi dong leng kampat aku ni Julai tan gumi tan gumi. Betul tak? Di papu kesini
tiếng là kiman là cái sinh pastor họ tin bol chỉ là tin bol thì cả cả một bên trong này mà họ chỉ là cái phần thì nó trong đó và cái sinh tiếng là tu ninh là chỉ là cái số con thì Rebecca Johnson là who dan pula full sai mani motivational speaker dinga dunia to hi mani ha en man pon di chun te mani tulam su ju ha se dang ka jin ka tin thu na ki tem tri a hi ti chu piu hat man san dinga abi doi mun del din ki ju ha tum pat se mi tin ka tin thu sim do wi tin ha ma sa en Bible sáng cái cảnh tuy á thì Philippi cũng chúng sáng xong lại gì này nhỉ xong lên nhà phân cả sự là cái tiền chúng mày không một cái man cả lá sa thì đâu giảm tính sa rồi cái cối Christa Giêsu cái mà ấy mà phá không à chân giống mà phá đề đi cái bút rồi thì có gì so cái man tất cả cái ra thì sa mong cái ghẻ cối cái ghẻ phát vang thì chỉ sa thì đúng gì chú cái suy nghĩ mà sang lama thì có cái điều rồi đang xong được gì nè Giêsu Christa đã là chúng ta phát hiện có nó đúng chú ra học san dia biết coi mình chú học để làm cái gì thì chú tin ta xin đó thì muốn cho gì mình thì ibu kita hen amma sa penta dilaya Bible in simple kita na jaga ta la nom se dia hai thuki he ibe da le hat man san na dia abidoi mun del ding ti he som sa Paul hin amma hi akhang la ya AD 40 to 60 well life wa chu amma hi Jews of society sun ahi lo ba he Christian ahi jaba Christian society sun are the prominent ta ama he mi poi mo ta ahi ne hi team na lama long we team sang ta tu la ya doctorate degree ho exist na hi hen nam hi ama hi doctorate degree long an hi ding ta hi ahi ba ama hi Gamaliel kipa Jerusalem mi team ta Juda ho ba Minnesota pa ang sunga ki sei ni in atu simlong mi thi ma ni na untam ten ki muin hi pa tu sima ku na he kuninga koi ta koi ni a ki ti ko di ve ka di hi a ji chi kuninga ami tek sa man pe ni dong ama Bible chu hi ji chun hat man san na tinga di kai ni da din ti hi ama se hi Jesun hatman sa nadinga hi amasa pena iti bol nga ya mati bito imun ichi ni nga ni bito imun atichi chu atupi peni masa pena tu nga ta no mo chu tuning in longs naute ho so pi mi hizat seng ni tim sin na ma lo kin nei win ikipa pi nu pa te ting in sumi thau no me hi ama ho hen kuninga he mi thai man mana athai wa min ama long chu athai de ai lo le ki thai te na chun aga za be ti mai a athai wa he le ama ho hen bi doi ki chi chu ane lo he ding he he isi a chu bi doi ki chi chu mi thai man mana thai hi lo ba min abol man mana bo hi lo ba from determination oi ta ane anga je ne hi Hijitsun mi nanay tinga hila bidoi kici mi hi tu kilang ding hi hi tu tinga hila ani na ka sei dingin khat iga da hila bidoi kici mi hi lo le I hiu het he na ding khat chu I khat man da hi lo I piam khat he ti het ngai for example la dingin tuni in da sei dang ei ho hi ho bung chu do la sei dingin tu pet lai ta I khat man he I khang hi ti te ho bung khang I grace dispensation he isi ngai lut na khang hi lung se na khang hi ni a het lo lung se na khang a um dam cha het lo isi lung se na khang a
มาฮีเฮลโลบอจนลุงเซตนะข้างหน้าดามจะเห็นเลยที่จะอาจจะพาจะเห็นเลยอาจจะลุงเซตนะข้างหน้าดามเห็นเลยที่ตะบังขนาดที่หัวตรงที่พาดมันเลยอีตะบังอ่ะอินุอีฟันเวลามันไหนก็ยังอีปีบอลที่ไหนก็อ่ะพาดจีปีได้ที่ปีทำทีตัวอีปีพาดที่ปีทำทีตัวเห็นมาเนี่ยที่จุยเห็นที่มันว่าอามันดามจุยเห็นดีที่อาจจะจุลายอิโนสัมนาวจุดง่ายเลยบิดไว้กิจนี่ที่ว่าที่ละจีโร่เนี่ยอีปีพาดทำอีนะจ๊ะไอ้เราไอ้ที่คอยเนี่ยที่อีปีบอลที่ไหนที่คอยทำจุดที่ละอีที่มันทำที่จุดที่เราอยากจะที่สิลายาจุดที่เราทำจีบิดไว้กิจที่เนี่ยที่จีโร่เนี่ยที่ส่วนสอนสาโกลินวังอาศัยที่ทำที่อาเหตุอามาอาศัยที่กรีนฮิตเนี่ยนะบุ้งโคจังส่งนี่เลยกูนะอาจจะเสกตัวที่เป็นอะไรฮิตยาฮิตขายอะไรกินบิดไว้กิจเนี่ยเราไปพูดห้องได้ตรงกุตุมาสุขอะไรที่ป่วยอาทิตย์นี้อามาจนกิจจ้าห้องได้กุตุมาโมอาศัยหรือว่าบิดไว้กิจจ้าเนี่ยที่จะอาทิตย์บังโซลซาโอนบังอ่ะบิดไว้กิจจ้าเนี่ยมีหัวจุอีที่หาดมันสานที่งาจุที่จะบิดไว้จะเดียวทำโซลซาโอนอากูนินตัวนี้เห็นอาบานกับเวกิแล้วเห็นที่จะบิดไว้กิจจ้าจะเนี่ยกันที่จะบิดไว้กิจจ้าอาภาหาดมันสานที่งาจุอีที่พยายามที่ป้าจุอามาเห็นว่าเสกจุกับเวกิแล้วเห็นอามาเสกที่คิดได้แล้วดูว่าอินสิงโตกาวินสัมกิมซาดงกับที่ป่วยดูนี่เห็นอ่ะ point ที่ดิ้งน้ำมีหลอกเลยก็อาลาโดเทจุตั้งแต่อนันเตที่บางก็เสียงงที่มันก็ emphasize นุ่มจะที่อาเหตุ emphasis กับบอกนุ่มเป็นจะที่อาเหตุสัมกิมซาดงกับที่ป่วยที่สัมกิมซาดงกับที่ป่วย point number 1อาที่อาเหตุที่จะได้อาเหตุที่เป็นอาเหตุมีตั้งแต่เห็นเลขาชิมาจงให้เราเลยคุยตะบังจงอีตัวเราล้ำจงเอาหนึ่งที่จะจำกิมที่สานฟัดให้มีมันนี่จริงเลยอามาจุนขันตูน่ะองเทปูนี่เลขาสุนขัดสุน education เห็นไอ้เจงเลยปะเทียนชั่วเห็นมีเกมที่อัตเตะเทปูอันที่เทียมซิลนั่นแหละปะเทียนชั่วให้คุยมาอุปเทโลเตะเชเทโลที่ที่จะอาจุคุณน่ะอิสระโอยเห็นลังจุดเองเลย politician โอยลังคุยแต่ว่า intellectual มีที่ตรงอาจำกิมตาที่เดียร์ที่มาให้ระวังจนที่จะอาจที่ขังตัวเบียดให้เราเป็นในการที่ที่จะจำกิมสะอาดลงตะกี้ปูนตะเกียบขัดวางที่มันขัดตาที่ได้สมองตะเกียบคุยที่ตัว Christian perspective ให้เราเลย theological ตามมาเสียงงานจุด progressive perfection ที่ดิ้งได้ในนี้ที่จะขังตัวสิ่งอ่ะจำกิมที่นั่นที่คริสเตียนที่โอยทุกปีมาที่ดูไล่ที่เป็นอะไรเลย survival of the fittest ที่ข้างในด้านอาหารเป็นบุหินโซลิมที่ข้างหน้าอุ้งหิตาดูไปเห็นที่จะเกี่ยมาจำกิมโลกที่ที่อ่ะเอ็มาจุเนียวถ้าเจงอ่ะอุ้งนักข้างนี้ตลอดเห็นที่จะสอนจากโอลินตรงอาศัยกินนาทีที่เสียงฟิลิปปีบุญลิซังส่งเลยทุนอาจู I can do all things through Christ who strengthen me ที่เป็นอะไรเลยเกี่ยมันที่เราเสียกับโบสถ์ที่เยซูคริสต์อิสุหัดพาดาที่จะจูดูนี่มีคู่อะไรเห็นเกี่ยมันจำกิมสากันที่ป่วยที่อาคุหมออุ้งเลี้ยงที่ป่วยที่เราเสียกับโบสถ์ที่อาจะเล่นสิ่งยังไงเนี่ยไอ้ที่โจ้ง่ายเนี่ยที่ไอ้บอลที่เราเสียลุงเลี้ยงที่นี่หรอวะกับบอลที่นี่ก็โจ้ที่นี่ที่นี่ดูนี่งานหนาวเต็มที่ของเราที่นั่นสังตะเนี่ยดูงาน presentation ไว้ตาที่สร้างมันตรงเหตุที่ว่าคุยมั่วกับเกี่ยวกับที่อาเหตุจำกิมสาวันที่เกี่ยวเราดิวจำกิมเราจุนาจูที่มาสังว่าจะเล่นสิ่งตะที่เอ็มาอาดิงาคิดเอพีเทลตาลงไม่ใช่ในจามบอก education อาลงที่เราเรียนตั้งอาลงที่จะหัวเตียงจุดงกับโพลเทที่
ก็โซ่ได้ที่ที่ปฏิทินนับเรียนนะต่อเดียวแต่ที่เขาโน้มนี่ที่จะสอนจากคนนี้น้องอามาขังลายที่จะบังอาที่ตั้งแต่อามาฟีสบอลนะมีโซ่เราเชื่อกับบอลที่นี่อีพิจารณากับบอลที่ทำที่อามาคอนเท็กซ์บางจุด in Christ เยซูคริสต์อาที่นี่ที่นี่ว่าปฏิทินหิ้งหัวขัดปฏิทินจ้าขัดหินาว่าเลยเสียจุนาเหอีที่เตียงระหว่างจุนมาโมโลดิ้งโฟโลดิ้งนี่ตันเลยเสียจุนาปฏิริคอยสุนาจุ education ถึงคอยมองมาเห็นดิจิอีโคสุนวาเหจำคิมโลวะที่เกล่าที่เกลเนียวที่โลวะจำคิมโลจุนาจุสอนจากโคเนี่ยดิจิบิดอยมุนจุจำคิมโลจุนาอเดล่าอีจะอเดลจุอีพิจิอเดลทำที่อาเฮล to be more like Christ ที่นี่เยซูคริสต์บังอาจจะจำกิมเจริงไอ้หัวยังตัวนี้จุดอีแต่บางครั้งขัดที่จงแล้วเห็นอีเทปเจดีวอีเฮปเจดีวะอีกิเดียนว่าอีตาจะปั่นละเดียวอีกิเดียวโคโนมันฮีอีที่อาจจะฮีจิอีขมุบานีอาเทียมเป็นอาหารเป็นโลกอินโซบินขนาดอินตาเดียวบินตัวนี้เราโลที่นั่นเองว่าจุ่มเส้นหรอจะตั้งหัวนาวเตะหัวเห็นไว้ตาเลขาชิมนาวาจุปัจเจียนสูงอ่ะจำกิมที่เราคัดอีบอลเทโลคัดลงจุกับบอลเทโลเดียดีอ่ะสกิปเลี้ยงให้ลง drop up เลี้ยงลงว่าดิจิจุไอ้วันสุดท้ายอีกไกลเด็ดปีว่าลอทินเจดิงอ่ะอีกทีเขาเกี่ยวกับเจดินฮีตัวเจ้าหน้าที่เลยอันนี้น่าดิงอ่ะเสกินโนมจูอันนี้อันนี้อิสกุมเห็นสอนจากโพลินอาศัยแต่เดี๋ยวขัดวางเนี่ยเจ้าสาธิตตรงสิก็สุ่มอยู่สิที่อิสปิโตอิมุนจูที่คุณว่าหาดมาที่สั่นนะดีว่าเหอันนี้น่าใช่ที่ตาลาโนมจูอีอาเหอาเจ้าสาธิตหัวก็สุ่มอยู่สิอาเจสาอีพิฮัมสอนจากโพลินเสียอาเจสาที่หัวสุ่มอยู่อีพิฮัมอีกที่เราโน้มาเหรออามาจุนอาเจสที่หัวเหตุลาเอโมดินมันในคอนเท็กซ์ว่าเสียดิ้งอาเจสที่ตั้งตาเหตุไอ้ที่เราพูดถึงดินมันไอ้ดงอ่างปังไม่ถี่จ้ะสเต็ปอิสโตนอ่างปังไม่ถี่สเต็ปอ่างปังไม่ถี่ไอ้บางทีชาวบ้านเสียจุอีที่ก็สุ่มมีดำที่อ่ะอีกเงล่าก็สิ่งไม่ถี่ไอ้บางทีชาวบ้านที่ลูกินอิสลามอาศัยนมเป็นที่ที่ฮัมไอ้หัวSumil dingeti to pass achievement ho, elo the pass failure ho, failure hin ho. It's a ho don't see apo. I achievement kana chisa, hat chisa. Ilo hin na hat to gela, lo hin na dang gel him talawa jing ko. But here two dong si tu pun, ding le. Tu la ya education na, ifai now dong hi tu lo ni ka ta sa. Isi atu Eho en, hati sa ilo tin ho zung siêu ko. Lo kilo tin ta ti ai cha tin a jing ni hilo. Ichi hati sa ilo tin ho zung si tu mang cha a. Isa ni ki ti ko wa lo tin che ding idel di. Ilo tin na sa su mil ni nga ni alang kara se ko na. Tu ti nga hele hati sa ina lo hin lo no ilo sap na ho yong chu e ma a chu e su thasi ham ai lo le e kai ha pan sa lo wa di chu ho chu e su thasi the ilo sap no chi mi la di chu ho a di ki ti lo ko zo di so ta ho le a se nei din ki ta san ni di je chun nau te ho a ki kom chen koi de bang hi dong le ha but here two are long Christian society ka ihi now. Ting le Themjil easing now ba. But here two le ta sa two ahe khan to he su pi ma ma ni. Christian two but here two a long hi pe ahe le. I khan to the lo ahe le chun. Ki pin tha long le. Ai long le but here two a chun ki hat de na ki he thiem de long le. Ki khan to lo ahe le. Kha chum lo he.
ประเทศทุกที่กิโตโลดิจิอาจูขังตู้จริงจริงที่ใบก็เลยอันด้วยเป็นจุดดูนี่นะอีทุกปีเป็นอันด้วยเป็นจุดหากมันสั่นดิ้งอาอภิด้วยมันจุดเดียวดิ้งที่ทุกขันตัวดิ้งที่ไหนที่ดิจิจนไอ้หัวเอ็นดูนี่นะเฮที่จะบางจุดนะ achievement หอยตัดอีนี่ว่าอีกอย่างไม่ที่ achievement หอยตัดก็เอาลงที่ไหนที่โจทย์ต้องเสียที่จะให้กิโลถึงตาจุดที่นั่นหรือเปล่าที่โจทย์อาคนไหนนั่นสักตายที่หาบ่อยเลยมีฟัดนี่เพียงเลยที่น้ำสุ่มเลยที่คงสุ่มที่เขาคงสุ่มว่ามันจะพาไว้ตายที่เดียวที่จุดเจ้าอะไรตัวนี้นะยงอีตัวสาวน้ำหัวบังอ่ะโลถึงรูโลยงมีบุ้มไม่เที่ยอามาหัวยงจุดนี้สิอันโลสับนั่นจุดอาเกียหรือเปล่าพอเราเที่ยวไปเดี๋ยวจะอาจขันตัวน้องเที่ยวไปที่เลยเสียจุดนั้นโลสับนั่นยงที่ที่เราเที่ยวนี้โลที่นั่นยงที่เราเที่ยวนี้ดิฉันจะนี่เกี่ยวกับอะไรประเทศทั่วเลยต่างๆทั่วอะไรมาเหอันนี้เกี่ยวกับอะไรโอ้ยโม่เกี่ยวกับโลที่นั่นเนี่ยโลสับนั่นเหอันนี้เกี่ยวกับทุกปีเลยที่อิสุมิลเราเดียวกันก็ได้ยินที่โลที่เราเดียวลงเลยที่ว่าดีมากที่เราโคน่าเอเล็กทริกที่จุดดีมากดีมากพอดีที่จะต้องสอนจากคนอื่นตรงคริสเตียนผู้มันน่าจะยิ่งเสียงจนเสียหอยลงที่นี่ก็คิดตาหิมนะก็คิดนอนหิมนะที่อามาจุดไอ้หัวเที่ยวนั่นนี่จนเสียจุดหมดสมัยไอ้มาอามาพัดจูงที่เที่ยวเห็นดูยังไงหัวตรง educational context ลงจุดโลที่ลงนะหัวจุดkiman มันพัดจูงที่ว่าให้ไอ้หัวเด้งอาจุดพัดจูงที่นี่จุดจริงเลยอาชุมหน้าที่น่ะสกัดตานุ่มกิจจุยอาเหตุเลยหาดมันสันที่น่ะช่วงประเทศกูนึกถึงจุยหาดมันสันเนี่ยพี่ตัวอีมุนจุหาเดลาเดลกันหาเดลาเดลกันที่ทุกปีมาแต่เส้นที่ที่หาเดลหาตาไอ้มาที่ฮัมบอลที่ไปอ่ะผมมองขัดจุยอย่างนี้ไอ้มาที่ฮัมบอลน่ะเราไปเห็นโลหินนะพี่ตัวอีมุนจุหาดมันสันนะที่นี่อัตโตไม่มีเลยสิจุดนั้นเห็นเด็กและประเทศทั่วโลกนี่กันที่จุดที่หาบอลดิ้งฮัมที่อะไรลำจงโจมาเสกที่หาบอลนี่ไอ้มาที่ฮัมบอลนี่ไบเบิลทุกสิ่งมาลงตั้งแต่เสกที่มันนี่ฟังทุกอย่างนี่ขาดเลยนี่คู่นะตัวเราดีนี่จะลำหัวจุดหาเสกดำกระทิ้งไอ้ฟังอ่ะก็เสกโน้มใช่เลยไอ้มาที่ฮัมบอลนี่ที่ฮัมบอลไอ้มาหาตาที่บอลนะป้าเห็นทุกปีไอ้ที่ฮัมบอลที่ทำที่อะไรไอ้มาให้กิสุกมีนะไอ้เราไอ้มาให้กินไงเนี่ยนะอีที่เราคัดอีที่ไงเนี่ยทำอีที่กิสุกมีเดี๋ยวทำอีที่อะไรเลยแต่ปังว่าอีเนี่ยเที่ยวไหมเที่ยวไอ้ฟังอ่ะจุเฮกะเฮไปดิ้งเป็นอ่ะจุไอ้มาอีตาสนุกอ่ะอีเกี่ยวอีเดย์อีบอลโน้อีเซ่โน้ป้าผมไอ้เท่จะไหนพวกอีตาสาไอ้เราว่านี่บิดไว้หมดบิดุนนะที่มาที่ลำโซ่นะไอ้สมองมันสาวตรงนี้จุดที่ง่ายเลยที่จุดอิสุมิลตัวว่าไอ้มาเฮจิลายาบิดไว้หมดหางกายเดียวนะการมาอิสานที่นี่มาที่วิจารณ์สิ่งอิสุมิลตัวว่าที่จุดมีกี่ฮัมบอลค่ะยี่เทดิ้งนี่เอาเงินที่จุดที่ง่ายอันนี้น่าดีนะกาสิดิ้งที่เลยจุลายาที่ฮัมบอลนั่นอายุที่ลำจงโจมาที่ฮัมบอลเลยลำจงเที่มีขัดสุดเลยข้าสิมฮัมไอ้เราเลยโลกบอลฮัมไอ้เราเลยเซอร์วิสลำจงโจมา government service เย็นลำไอ้เราเลยโฮมนั่นตัวไม่ลงเลยที่จะอันนุ่มลำจุอีเกล่ะให้ระวังไอ้มาอุลสาบุญนุ่มละบ้าเลยเสียจุนัยประเทศนี้อากาศร้อนที่เลยประเทศไอ้ชิมดันเลยไอ้กุนดันกิโตโอโลประเทศทุกที่คอนทราสต์ที่ที่อันสุไอ้หอยอีที่ฮัมบอลน่ะดีว่าอุลสาพูดอะไรละน้องง่ายที่ไอ้มาอีที่บอลน้องไอ้ตัวน้องไม่ใช่น้องสุกุมิลาที่ตัวน้องเสียดายเกี่ยวกับว่าไอ้มาที่ฮัมบอลน่ะคัดสุ
Sapuna na to le sinong ha mai the lo ko ha mai the ai lo le bitoi mun de la han man sa la dinga thil tam ta ha sa ni pal mai the ba sapuna pal na din hi tu te na hi la thil tam ta I te ki ngai ho I pol lo ho ai lo ba hi ki pha ho sacrifice ho ki ngai hi han do ma ma hi I cho no si chu ông ti om ti na hi Tuninga ikai na ba he. Abitoi mun kitsi ta ine ba. Tua sol ta polin. Abitoi mun adel tu. Amma cham kim sa dong ti gelo ai ba na tu. Yesu Krista da la. Hat man san na hinga tu. Aha ta apa na la na tu. Yin se we ya hi. Di ji chun nào te ho tu nào te kon te ho tu si ni te na nu le pa ko I te bang he dong ya hen. Lấy sự sungai sungai he tak sa le ta ka wa bitoi hoi ta ki si ta so sa pol ba na ini ki wa he ki si a chu bitoi hoi ta ini ki wa pu na akal bi hin dunia hin se ko ho ei ho cham kim sa dong ki ye lo wa de ting a pha ji sa ho a chi ei su no ha ho chu I cho lu si tu su mi la de ting ei chi mun ta de la de lo wa he ta sa le ta ka wa hạt man isan te diu hi di chi pu ni na bai ka sim bo na pon ju ti chi te so ta bol kai te bu si a kai na ka ga ma kai na pu na he nếu sa ga ti ti pu mo mo twin ti hat trong pat hi jong le ga se ga ho ni na ho ju ti sen tu ding ni tin hat ki no ta chu na ding lu ta hi jong le ka pat man ju se ki le đến những ngày trong ngày thì xem cho ở thế này cũng xây được họ tập thể đi của tạo bên tê tối nào tê họ lúc xây cho thì sao như thế nào ông đi ngồi bên trên ông làm không chơi vậy thì ông đến cây màn tập thể có mặt tạo nè bên này quỷ đến chỉ cho cây màn phá dòng này những gì lúc xếp tên Vì thế họ nên có lòng tài họ đúng xem vật hiện ra làm bạn thì được chứ tàu nó mà ngồi tiền mình xích thêm các vật hiện và đang mà lấy ngay lúc nào sáng in lấy xích chung là cái nó cũng mang để các phát mang đi sân các mang điều thì họ thấy đi dòng lẹ gần chú đi phố chắn cái dạng các cái đi tắm cả thì là mà ấy lúc này kim hệ số nó搞了多米罗发克罗拉呀，第二，比起di mana sausung na CIA ấy lúc vào hết,比起张三英雄做表的闹得闹得我罗tin na, nang man na pi na apakai, ini kuah kipa na nang na tangwang mai sa, sim tiyan ikwai dumin, nangin tatanggaw min na yung kipa kasi ni Duri ni ku apakai, jikin kabo na, minhim lopi na din hiloba, nang ma lopi na sana apakai, iti lopi na kanina na hoto siyo hit, mihimin apakai, nang ma telo lamne, nang ma tatsalo lamamang loba apakai, nang ma lopi na agaman lopi na sinubin, lung set ten, iti katilbol bahin nang ma ang gisilopi lang, iti lopi na hindi na hoto hoto siyo lang tak sale kagawa ng man tulisan hipuya. Aneo pa po na lekay simple ba po na tulisan kay rotin na lamsong hipuy kung magkapatid. Nang man umpiya at hipo kitang tinyang mga batawag hin. Pagkay, nanimik po ha? Nanimik po ho, naipit pang rin. Hanong kong tinwazong. Leisit nga kaunawa. Koy mo ta kagelo. Isi education. Themjil na lamang hin pagkay. Mute pate ho dong pantei chen kalau win nau te hon dong pakai alam lamin hiji chundam na pe dung duin le kha sim dio he lung set ten pakai hiji kanam su ko bung su wa mi him lopi na din le ki choi sang na din lo wa nang man pakai han pa nei pi wa le si din dam sunga he nang ma lopi na le nga ma dinga man cha kha ka hi chi the na din we Iti ka tip now ka chi no ho jong sim nang man ei pi ho hi pakai
nang malung dei na magaman sa atin na tingwit yun nga ang kiponte ho. Now te ho dong si amin si ewing si te dong dang pagkai nang ma aum na to na ale ka sim na ho jeng le e pa apan na ho dong si ba nang man ta sa le ka ga ba ama mo tin jeng nang man pin lang dam na angai sa na ba dam na pin lang duni ni ho ta along pagkai now te ho nat na ai lo ba ai ha sat na chu lo mai thi ba hi sei to ni dong le nang man na van cross in both thing nan na nei chengin long dam na nei wa gutiang na thip na kasam het na kasam au kau bon le pakai nang man si na gil pe a thip na gil pe a pakai nang man ni che ka nam sung le kau kung sung wa dinga phat thei na le ta le gutiang nang ma lo pin a uni nga ong ki ko nau te ho he pakai hin mang che pe ding ni tao hi pakai mu sit ten nam sunga ding le ka pung sung ba ka in sung ba lam kai bitil ko ding le lam kai ding ho long ka kai lam kai tha hi ba ni che naw te ho tu nga pui hoi ding ai te ho lu se ding ang bitil ko na ni nu mi pa lam kai tha hi na ding le nang man e pa leadership tha lam kai tha hi na nang man pe ding dong ni tong tao si ni til dong se ka po ka to na ho ba ka su ke to to ke na nang man ngai da mo ba phat the ni ko di ba na ko dang ki tam ba ko kai Yesu Kristo mi na ka tao ni Amen. Pastor po sumalong. Ate naute tungam kasi tilko na kasagawa kasi tumangkay ka bon mangkay piwit. Banin saltin tun sanglasa pasin tangwan dingin nunga timni pag kahin ko ni. Si Joseph motivational speech pang natin hi. Hello. Between what journey pakai diri na party lancha. Ulit na sa kasi hindi ko
Kilo. Kamanis.
kipa Themjil tak ada jadi kipa mau zegin nunga ini cunga ma setelah mau zang nunga kona lain sapi sini ngai apa nahi motivational speech ngalutin tun amasan pi Rebecca Nelson SCS Joint Secretary North Dakota Hills Economic Council Committee. Tun sapu iya po ha mau jo felicity ga hotel tin ma felicity pingin pastor leling community pastor po do pastor leling nin po iya po Samuel Jackson in charge medical department North Dakota Autonomous Council. Hama tu cuma buka pemete, tu cuma nawa. Aku hua itu di sakaya gari hua hama nebet tiwa, hama jalan cang kini gak butuh he. Apa din? Pa Sansan Rupi Sansan unsur ngaku cuma felicity dingin. Masalah sih bol dia. Cerita tu. Berlapet jauh din. Kami apa ni tu program sing akan jauh din motivational speech Rebecca punin ngai tahu deh. Si Penin, punipat na i-check-in kigong pasok tapo na lamkay chengin ahin bo na lo hinga imo sa pawati tutang ba inuhen. Sa umta executive member who Samuel Johnson hiin CIA President Chile Adang ho hiin House ho ati ay July ko muna House po yan lang House adang ho unsum suma pastor ho Chile nule pate cheng adang Chile de atuni kin iman lo na students ho isa penin kazan salam kahin pe lize kezong Dijalay mun motivational speech saying atuni mun naipe upload ya kung zingizong availin kakipain gize tuni phana kin thempu pastor thamne semen ahin se chu aten kangai give izan tham chu thing set ka sajing kan student ho chun inakingai phaduwa hi le iche a ko nam chu tuni a ithupi hatman san na dia Abidoy mundel din kiti chung changa sol sapol hin po ako na din na wako na chun kichulo ning kampi umin kehin patsong ko hin mansawa lo hin point izat ham zingka ako na di kito wahikan upate cheng meeting anein tam ka zong ni po zong sa in kop zong ki kop mai thei tan de na izong student mo chu kahung observe zingin ichilai ka to na kun chin na to na wong chu asat thing se ha ole ipi ham abang bang chun pastor pan thu se yong chun na concentration na pe pobin hatle ni chun mobile na koi vet ti chu kahung mo ni ze kalung gela amum kahung se yeng ding in aje chu koi madana um pobin na ke dong opportunity pe a thu se ding pe ze a chu hadinga ka gelo chu hatle ni ka hin se ding student hin ko a thupi pen chu they are no looking cabin HSLC hin chule a secondary chu akipa na bo inalai chu tunin ko an het diwa masa pena ka dekhi school ka na a waiting iga school life sai na a next step isi na dinga chu legit ka akipa si ham chu akipan be ka bo inalai chu na het din ka de na
aje chu iche chu na career room isim na ding in thu pi mo mong in metric na in kilo ai class 12 in iche ako na chu na hin kolam pi zot na diu iche bidoi ne ki gon ta vem pastor kun ase na chun na ho dong bidoi le se ka na hi nom naw na ipi ham na hi nom chu te in iche bidoi ham na golu na achieve na diwa chu alam pi mas pen ni chu zon na kalbi khat na bo in lai di se na chu na su me lo di win ka de in chu bana class 12 chai ho yong chu ho che in aje chu science chai no mo ba hi le ipi lang pangan chi no mo gam technical line chum chum mi ti lo ba le general line langa tulai sim di tamo mo kan new education policy hung zo du de in subject zong hi 4-year degree course hung hitan icha to goma to subject zong na chum la gom the in ken zong ke ho sim lai ta bang chun ki ke mong kan izong la technology khang a hin tunin mobile ikut wa i choi chi win icha chi vet ai le thi so se ki he tan time ani na kan se nom ki chi le mobile inei chi dung zui mobile to apapat gi je chun ichi mobile ikut phang wa man sa obi aman sa na ding phat an man sa lo wa hi le na lo thi na na bidoi ni chuna pha lo di ti chu na mel chi ngai si se asi so ho he poi mo dan chuna सरकार न तो होदिंग इन जों इचे फोन बे इन कतों के कपो इन ले को ता होंगिन इबेट नुम लो को जों किबे हिया ना अखो बा लो ले के बां फोन नि कबेट नुम लो इन कमिट नि पाम का सतिन अहि बां स्टूडेंट हो चु फोन नो जों लाइ कान नमन चा दिवि नमन चा लो दिवि न को इवा इति नमन चा बे नमन चा नाउ चु अफात न दिना नमन चा दिवि क दे दिसे अजे चु नखुत भांगा फोन न की चोइ चु नुले पाते बांचुन हासा सा फोन मन कम न चोप बिन लेखसिम न दिंगा हो अहि तिंgai जी खसी आन रिचार्ज न की कुम न दिंगा चुन एक्सपेंडिचर उमे ना नुले पाते बांचु सरकार न तो न नेलो वा हासता ता किलो थु अबंगी इचाते मी बांसु इंदेति एसिन सा नाउटिफाई से मोबाइल इने युजों ले इले कसिम ना वा अफाचुम ना इमान दिविन इजु पॉइंट नंबर नि आदिन कहिन दे की दिन हिजे पॉइंट नंबर 1 पेना से दिन चु तुहि नु से इन कते पासर पुन असे इन चु कते मा मा नहीं बा अदम खा क्रिश्चियन ते चु लेसे हिन फोटो इकागाव हिन फोटो को हिजे चु अमसे पेना दांगो कने से इतम ले चुपी पेना चु नपेन था लो हम तिजो निकी कोल की ना hi tu ne a hi student peng tha chu na lot in te de hi chu ka guarantee hi chu ki yer ma sa din aje chu hi chu thupi mo mong jeng na tunin ke pastor jong ka hi pon a hi lo wa hi le bible sima jong ka hi pon pas hobung pang ka hi de ko hi bang ke ka life experience a se hi na pathin to nahin kon man khom lo wa hi le na boy din lohin na success chu lohin lo ti ka ti ni ke bang itunin third division mi song le chun pathin to nahin ko naman khoma hard work na ha bol bola ki ha bol pastor pan hu se bang chun na ki ha bola third division ni song le chun second ni song le chun undal ta chu ka result pha be se hi ke bang mi ko mai men angai ngai da ki simai men ti pa chu ki ta po ni tu lai le se ni survival of the fittest hi bana the best of the best of the best hi neki ha bol mo ngai tai ti chu ka se nu di na nang motivational thu ki se jong le google ho be chun search jong le chun thil dang tam ta na hon jong naga se di naga he the di communicate hin practical thing ti dham ka analyze ga se din do la phati ata hin se na chi chu na che ngai aje chu hostel ham na ding hi in hilo le nule pate ko atam so chu haprong college haman hung kai diu hilo le bo hati haman hung kai diu chu inule pa lo na ki umai chu na nule pa lo na muna iti na umem chi jong chu pi hi na he di kha chu nule pate chun chate chu kinen ta college na kai sa ohin mun chu man na kai sa ohin na ngai lu bin na lung si lu bin na tau pi sing diu ti na lo thane diu ai bang nangi nong na gel ding khat chu kanule kapan hasa ta le khai sin sa hi in kolle baila ham ni lo le hostel hama ka jing ham ni lo hoi lai mun jong leo inu ipa chun ta san ta in e koi na chu chi chu
ta sang ta inule pa mulo na ka na chu iti ka mem ti chu pi ni ti chu vela na gel go ta di ni te ni ze tuil pan ki che ten e se pe na ecclesiastes in bo khang dong na khan don pi pa pi na khan don pe in ki pa zingin na bol nom bolin na de de zing chonin ama wang I pi hile but henin thu tan ding chu gel do zingin pi pa yang chu na gel go ta di ngai ni ze college mung kai minitin loile go chum ta nung ki pop di hin kichela a jong chu itabang to ka kiba ba chu thati ham loi pha na ki ten ngai di na ki se na I loi ze a jong mi ki chabai the hi in sunga inule pa in koi ba chan khil se bol ding in e hil bon na athem ding in e de che bin apha ding in e de che bin ki se ke experience dola ke jong in sunga ki se le na chu inule pa ten ase ding yin mi e hil po ve na chita ba nga chu hi ba nga inule pa ang sunga po na ipot do a pa chu atu pri in che jong chu gel do a di bin ta de se se ding kam ta jong le adang ka se nong chu bolet to David story ka I heche bin Bible in David the bolet he David chu kyang mo chingin apangin na I heche ko be mo chu banin bolet chu I heche be kinasat sa ki bol the sa the nga Israel te cho zing chu hi zenga hi bangin itum tam ti a story chu he sa wi ze chun short na kanin se hi o last na dinga adang kanunga pan jong thil kam ta hin sei ko ti hi ze chun ken chi a chu ka ga chai lo ni in hi banga chu David chu pathen songa hi ma cha ne lo hin badung ma ko na chu songa ga la in bolet ka chun bolet chu ka ki face pi ding in na Israel te ho a din chu ading ta di na ama chu ni ma cha ne kon hi jong le pathen ata sana bolet chu face ding a chi hi in sung atawa tingai le sunga chu ga pe ya iti ga ki ten sunga ta ga pe ya ga se chu ni che be na story chu David to bolet story chu ade bang ta ka in ama chu the whole body was covered with like nasata ka ati forma armor ho na ilo le helmet nasata bolet chu a video ho chu be dong le hi ba ama chu pathin sunga ha sa pa pathin chu so na che he was a very small boy na bolet ada attack ding a chu chu last ding a story ka sei nom che e ho jong tineu sa ta you have to be very humble na chi jong point ka na ki ha ni tulai na bol tham kam ta ai ka pe ta hi le mi him te hi nu le pa sa je ham hello wari sa nga le ham hello le lo hin na nei sa ho mi tam ta hin ko jong ki le sa ta ai ko ma te hi bang nang ho tu ne ale ka sim pan ho ni kinel sa ta ni po na hin man ju ka de ni khat no hung lo hin zo pe mo jong le I hung ko na chu I pi ham I tabang din mo na po na I chan ka hung pa ham ti I kel dok ngai na ke jong in sung ha sa ta po na hung ki se rin te in chi se a chu chi chan ki pa na chu I le ke experience a ko na pathin pathe bo na hi ze in chi na then na jong chu pathin ni ei pe te I ti chu na su ni ju na tu ni nui pa te bang tu thing sa nga ham na tong mai le kana sim lo I jong le tu lai le se India anim si be dong le anu pa te ho bi ma chai lo jong acha te ho bin IAS su to hi ni PSC ke gen te ta result I be jong le top mu ho chi ka be da inu se de du a electricity jong lo anu pa te chu kilowatt ku mo nga e ho ka sa nga ha sa din mo na hung khang to bi je chun tu ni hin mi na bol thia hele I bola ken ka bol da the din ham ati a pasal ho jong na ha ki bol din te de sa in nu me ho jong hin pasal ho bong na ki ha bol mo ngain tin chule nang le nang ngai competition na bol ngai hin tua chi din mun ka hi ai ki te na sa cha I chan ka pha them ti je chu nang ho chu in sung le ding hi lo I ho za u tin tu ni hin in sung kha che ung mi jong le nam pi tin ai hi in India countries ong in kunung thing ong international level chan ge za chu ki pe a pan kala the ding ham ti ki che bolet to David hin ko chi ka bet ai David in ma sai lo pa chun ta the so na Israel ten aki chat pa bolet chu azo na as it was very humble ki ne sa ta iti de ham with James Bungli Changsom na chun hung simin ka te humble yourselves before the Lord and he will lift you up to him. Dito le kile sa lo ding
according to when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Head na chi na imazo sen head no muwahile, azo na pending ato. Matthew bungu chang som tu na tun amasan alengam le chon that na hon masabi. Today ni cheng se tu na kipi pending with the Bible cham ho sumil lovin. Cheng ka cheng ni kasi se ding atamin na izong le. Imobile man na ham iloile gol ham imule pan imulo na hamatsu. Koi machan emu izong le. Patini emu zengeti to. Mizo sa tanga nasan so oda na tek bod na ile kine sa ding na Jeho to get what was in meeting, town to tone, a personal relationship with God, a mother of him to cut him to. A very in phone with the nut, it took 2 green as they to lay it and I had done soft requirements are given phone. We cut to at the end of the day, they say that I didn't give in, they say in phone, Talsoinawa, Lehan him now to our. But he got no money got the kiss to long to my head. He put out you image on phone, it soon to how to get for me. Kasi chop la la zingin na zong le. Tildanga tilne do no mung zong le. Personal ta ne hung gol the o student ho so. Kasi ba ma hi le tinai dang tin isei ka o ta len ni ma le te a tuni a students ho lo ho ni ka sam ta lo tin na in sung ding a choi hoi. Len ka adi a ka the lo pina ho hung pon do tin ni but he ni bon sa de ni mal song pi ta hen be ka pe. Di Rebecca sama Pak Kusam 27 student wakil tinggi lawan udah pakai dengan pakai tentang tak SAP jadi ada yang macam kipa 27 tuin ga zong pai matin phat zong kin was jepang cek master pa pu zang pelal phat ning mang pinja kowe Masalam tak apa itu juga. Musumi kom le sate nau te ho pas lokna ram ini sama. Apa sih apa ini? Apa ku sembilan sang semahin tinggal ting kuai pan pasal pahin tinggal speakers and kompi dia kita sang semahin. Also those paten ke ho meeting to come over here. Some one time the dance nothing to see here. If you come now and saw him, that in to see anything and I have him. He told them something dancing. A man done. He caught Swahili. Apart the taking along the same room, the tail along the head to them, the day sat, I love parking all the jay, you can go down. Nenedi kupia zona tu se kong ba mai thei ya su lung ning ta le ten tik ta nahi ngai piu tu ni kwa tu piu tu yen ma bong wa tu an man sa na ya abidoi mu da ni ti program ai kam ma kon chung kana ve in kam sanga pi se ding pa so pa min ding le Bila kita cang saning kena setengah motivational speech ini tinggi tu, head sah di situ ikut apa sih tim head ini. Pilih itu pilih untuk related itu yang loh yang kena hingku di sini aman di sini bang sama hingku ini dan ikut tanah ini. Ini hingku ini benar ini itu imun, nanti le haiman something aja. Hingku kiman dengan kiman macam tu. Saya tu ni patah kiman, hingku kiman lewan. Bidoi muncul hingin han muncul sang yang tinggi. Saat ini awak terhadap ni yang komplain hingku dengan MC dengan he. Namun awak terhadap dunia hatman, roman, asam pau tu ini kerja. Akhirnya saya tiwam alule tuni mikwahi tips of the ice park. Nah, ice park bubang mall pipila nyau cai saya hinalai buai tidu bang. Ju masa pena lung gelu lung kono jona tinggal temse.
Aziz igam sung ke ve in tham tha tam ta hi class 10 class 12 chaya le kha sim chalo aban ma chaw chalo ai san in la mala anu apa na to na ki thu pi thei ta lo ale ka sim na mala ma chaw di lo hin thu cha ve tam ta ni komo ka sa ke di ai tu ni pa cha ti nau te lo hin na ki pa pina kuram si ki lo hi ita bang na hung video te lo ja ju chỉ thu hi nó sát ta cũng chỉ buồn hi ấy bảo gang cái xây thêm cái xe cũ cái mong thêm đâu gì buồn vì chúng bảo là chúng mà cái những xe ta đâu lại này thì viên công tạo một sản hết ấy mà cái những xe những bên hi vì hoàn thành hết thì vào cái chú interpersonal and social qualities thì vì hiểm khắc in ấy mà hiểm là cái mà thì đam in qua ini to itu pun jauh saya kiman saat ini oleh kiman saat numho kiman saat ini ngai saat numho ayo ada society itu namanya ngai saat entah tak lagi tam tahu lagi itu harus kemau mahinam pagi kesai do mung jadi jahin sampai di lodging kiti amin so hum target no lodging mi dinai ele lodging kiti sa po simple ta ka se success hi a definition hu chit na tam ta nang te jong la kai mai sa hin a chom long cha kai ni thang do mi success kiti hi cha kai man te na hin se hi gram ti le the accomplishment of an aim or purpose in here ka na toile tu su pulit na to pulit na ga su na pa su se ne hin ko ne ani na pa su achieving goals living a fulfilling life and making a positive impact lo na ki hi ilum tu mo so pa hin tu te na in kwa to do jing na nei pa fulfilling life so tu cho hin tu te le ichen no mun society sma impen mi te hat chum pi thei ai le ma chao pi thei khan to pi thei a to do tham do nei chu lo nan se hi ta pong chu sang pi a lo na definition ka dei lam ka ni se hi ai la e on tu pe na din nun ba ki te pi no le ya bu pi no tu ba noi na bu pi chu sum le pa ya ho sa na le min na hi no na mi tam ta na ki gen chi hi se ding a chu ho sa na le min than na hi lo na a chu apang nai apang mu ne a part of success hi ne a hin la mi him khat lo na ki ti pa hi chi ho sa na le min than na pa hin full definition na pe zo lo hi he tha li kam azi chu mi khat chu ho sa han la ai lo la min chi han la ni zong chu ai hin ko chu het mang lo wa ki le tha thei chi thei ma tha thei ai le sei thi lo jing so hin tu thei na izia chu lo hin ta ta ji ting le chu chi ho sa na le min tan se chu for definition ni thong ko chu he ti wa sai ai ele hi chi hin ko lo na man thi ti wa ni a foundation ni pi dem now te ho pi dem quay tập bằng ai ra thì cũng là xây dựng phát năng bộ lo thì này mới là không kịp này chứ ai ra không thôn làm thêm trong này xây dựng bộ thì cái màn thì mà lắm dâu sẽ lo thì này à bốn phần là chịu obedience chúng này là gì chúng này nàyที่ปีนึงนี่ยังไงจะทักยาสัมจิมตาเรื่องสิตัวดูที่ไหนที่น้องวันตรงนี้เกิดขึ้นจริงแหละก็เสียหินอยู่ทั้งนี้ที่จริงก็สปีดสิbiblical point of view ตรงนั้นจริง basically based on the life of Joseph son of Jacob นะ Jacob จะพา Joseph หินคนที่สิ่งตัว base กันอยู่อาภาษาอามามินวางกันหินพาโลดิไอ้ละBible เลยสิ่งมีหลังที่สิ่งมันพูดอามาหินตัวเบสกันก่อนเฮ้ยอาจีจูโจเซฟฮี
in sunga apa en anungsi chapa in sunga chapang cha hilaya apa nalungsi le dei chum chapang sa ni ahil ama sang genti ha sa tam ta hindu nga hi iksikam pumpia governor len pa mo ya ba pa ya sama hi ho dinga practical ta lesson tam ta na mu ya chu kai na so hi ama sa pe na dinga chu obedience chu ya hi chi obedience hi bible ngai ki sei ngai ki bible ki sang obedience is better than sacrifice. Now the author of David, wake up. Say ngay kiti kitoy na tam ta sang na pasoy Bible. Man tam na. Chui hết điều đó là tin. Apa na? Say na ya hile, iti video idol na ahi right position na hitai ki na. If you are an obedient person, yes, you are in the right place. Na, right position kay tayo. Okay. Saying na lo mi bang sa wrong position ako may kaya. Tingle saying na sa pang chu ama sun right path lam piti pa sa ho kay ta. Saying na lo wa hile lam di lo wa chi kahi tiang sa ha ti na. Ya chu saying na ki pa su ti. Tingle nule pa babu ho teacher ho professor ho coach ho trainer ho tingle tulang mi su kila na ai hilu ho sana lin ho tu si hi apa lama hi chana pingai sing ngai chapang sing ngai mi lim khat nei ha sun malam pe hung hung dinga lo na pa su ai glimpses a lim tha su ki mu pan tai ti a hi su mi lo din zo se hi obedience person an hi ti say ngai lo lo tin ke ka ya chu is obedient to God obedient to says now 2.26 ahe tingle iti say ngai na hin mi he min khoi na sata lam chum chuma na say te na say do ti lo na ma na sim quality pata pa ai ki quality ki jo personality ki jo hi xây đàn giáp chung chung ấy là sang pia hi cái xây đi sống cha cái xây ngay mi hiếm xây ngay các thứ này hiếm phải disciplinary life này kẹp apa na ama hin good character chân phal anh này xây ngay apa na ama hin self confidence xây anh này thì min til khá xây ya sama là mà kita sana ada này quality patang na so lu si lo ni ngah patang ni kan apa na high self esteem ama ki musik na hitalwa ama le ma samta pathin dei lo ma ki zana self esteem na ima ki zana tong nei apa na patient lung na thanok sei ngai lo mi hem chi malam lo sia thasi na bo nei sei ngai chi pang ma ni malam lo sia thanok na patient apa na adaptability sei ngai chi pang chung anu apa le hi lo sei ngai ta ja chu mun ha sa mun nom lo gen te a san nan zap chung chung mun ma lang tong le a to che bu ama chung lai mun ho kin su apa ki na su honesty and faithfulness kita din ta isi ding to ai kita lo no le gel ji a le nia wa pa nan mu le pa sei ngai lo ha pa thin su sei ngai lo ha bible yêu nó ngay đầu hầm thì nào cũng mua đồ ya chú min ấy dùng hoa cái bà salon thì chú ấy dùng hoa min xây cái này đầu hoa người dùng cái hoa cái tạ nó lẽ cái tạ na nhưng mình có thể chú cũng thấy tạ ya chú xây cái này cái mà chú mi cả dùng honesty faithfulness cái này cái này apa na quality to be that chú positivity tulai mi hi media tang hi te imui mangzo si hi directly hi ti sei da iman first experience gama first ai ka amu wa hi direct judge si bol ti ma sun a negative side la ti hi la di min atam zoi ta si chu
ý nào quality follow to society ở Nasatan này miếng mắt chừng chịu phá bol phải nào trong ama su xây ra à phải làm hiếm mà chúng tôi hiểu khăng khát đi ý hồ khảo tạm chỉ đi nào chúng tôi phải nói là chúng ý nếu mà phải nói cái hồ khảo nó xây ngày này cái pa su nó không khảo được gì vậy cái gì positivity pa ý hồ society ai hồ mình đừng hiểu ngày tu nó phát triển ya su cứ ni sun phát mình làm mai xây đó luôn cái gì positivity này thì nó là su cái obedience person cái này cái gì thì nó xây nó hết, apa nak creativity, ida tu lai saat ini nak tengok bol itu nó holu ham, nah, nule pasti nang itu ham, teacher hosi nang itu, wait, creativity kita ni say ngai na aku nak, mitam tanal boy bol itu holu hezing, mi say mi instruction page kasih page macam ni apa, ke bol boleh tu aje, ham masuk bol itu tam tak tu ni nhưng xe năng này đi lo thì không đâu bỏ thì nó sẽ phát triển mà chỉ đi lo thì ít cao nhiều cao na cái của chúng là gì mà nhìn của chúng thì tấm tắc chỉ chịu bỏ thì à bạn chỉ chúng này là hiện ai chỉ chịu lùng cút pa thì sim vậy sinh ngày lúc thì cho đi về đâu sẽ là lùng cút rồi vậy thì tu lai lo ni nanti ngai mindset itu yang itu pa ilung mentality pa mindset ni sim positif lagi ngai ta ai ni wala ni negative wala survive si umur azo aku sama sete ni survivor of the fittest survive nanti ngai si negative wala survive ni positif ni tu hai ang ko na obedience a itu do se pata ai gela la sun nu le pa say ngay, supernal say ngay, bago say ngay, most importantly apa thin tu say, so miếng kan long ni tingat tin say na ngay lo ai le chun na hin ko chu ama tha ke ni hi pa chu azol tingat say lo mu he abang kina step ni han ga chu han long tin tin na hi mi hi min comfort zone di ta lúc isa na call sung hi ida ha lo vai le khan to lo ti ma cha lo du ti lo sung lo du ya su sa te na te ho in uni ni kwai na ho ana comfort zone chi ti ham hi tan ke follow chung ka no mi hi ti comfort zone ni kon ka da ti na su nu le pa to in su ha lu mo ta pa da ha nu nu ni no mai te physical la ma se ti na su ti le lối le pai ga ki khen pi a mun chu ya changa le kha sim gam lối le pai ku ai ki chi ma lối le pai party a cha pi ni ga chi a ei ma i ti mo da a tu ma len the ha sta le kha ka sim gam ti to bang chu mai ti na lai comfort zone chu lối le pai to ki bok na pa tu lin ta aba i chen na ku sum ham le i chen na home town na pa dong chu comfort zone ni ka mai ti nang ni ke tu tele ta sanu sana ma kham na thei za chung chung ho ham elo le dom ma ga ne ani ku ga ma no to comfort zone me thi and I had to khat chu itin sana ko sing comfort zone mi hi ma khan to sa so le ko la na mang ding zo ka te a chat thei lo pa chat thei lo ni hi sa thei comfort zone this is to lord nothing like million milal hi ne ting a chu ichi comfort zone san ko ka hi da pha của mang này chứ sống xa thêm gì của nó đi chỉ còn phốt dòng chúng nó đã phát ra là chúng million vàng nó hi để những hi thì bao chứ chance chứ chẳng hạn không sai à bạn sống xa thêm gì đi point to là dengan walk the extra mile akhir lama cibe akhir lama cibe thì ai bảo nó sẽ tìm về sẽ explain cái đó đi phải mình khôi thì ta sẽ đi nào chú tôi nó họ đồng nên cho nó khẩn mình là tham gia chụp lên tôi position khẩn ông sa nu le pa te cái chấp pa cái chân mình chỉ mình thân lệ đúng không rồi lối le pa tôi thì cái cái là chú cái chân như cái lối mà nó bỏ thì nó cái chân như thân lệ ai là chú lối thì na sẽ đi nào chú chân hắn tập trung lên dòng đấy lối nó sáng tạo ví dụ là extra mile pa hết lòng chú chỉ thế này
chỉ có xây qua thì example cho mình sẽ lên cái lông này anh xây tại Joseph thì Jacob cho phá xong là khả năng Jacob mình là cha thế là thì Joseph ngay lúc mà thì anh mua ở trên là khu chuột Hebron nữa này Hebron nữa này trên này ấy là sẽ chấm nữa này ở chỗ họ đâu xem kiểu người anh mua này là cha họ là professional kiểu người thì shepherd cha hi ba hi Joseph có mai nó ưu thế kiểu người chỉ mà ông họ hi ít tập bằng hình của ông nội nào đã muốn làm cái gì at distance hi Hebron aku na Shechem hi 50 miles Bible team wants it down approximately 50 miles nãy ta hiểu chapang khang dong cha là 50 miles chang se a ho thì thu nong hiểu ấy mà cái xây ta mà sẽ xây ngay chapang hi cha chapa na xây nó muốn là chi à ấy là sẽ cái mà cái muốn là cho để mua đồ cái ta a ho le mua ta ấy là hồ tin vào le hồ tin a hình tu khang lại muốn là sẽ bị bom cậu thế kiểu mỗi次我冇空放，那木卡定落後你死定那木卡，定得動，咁我只能話到睇啦嘛，唔照佢哋嘅見個實。我這是食嘅嘛，嗰陣時到睇咗那打下，到睇咁睇那做，只就一陣咁樣 another 15 kilometers miles ticket kilometers miles，嘢嘛我是 kilometers 上 miles 少咗係咪？Another 15 kilometers pass agazo extra mile. Apan asol mun asuna su awute mun wa kile eta. Kile halang apa ko mapa ko ute sika ka mo ka go holin ka muzo ko. Ka muzo ta lu ka khun kile hi halang jong le no problem it. Apa ang ati tim sampong. Ahil aman cha apa se ngai ko na man extra mile extra effort aga pe ai second long kilometer miles som nga ka zot pe ichi miles som nga ka zot pe na so au ten ha ding an ti a tha lo na sim yen ana zo mong ta ban man so bi a zo na pe na ti pi ngam te le exit ko na governor hun kai ti si go no ichi Joseph exit ko ma governor vai home pa hung hilo na chu it's 15 extra miles on a zot hile success no this is na loila pa ho isan gia umaham isan gia study hours aman sa isan gia routine kisai muwa ke ham bol ha elo mi ho su isan sana lo sing ham pata ana vetti isa ko na extra miles ke ni sana ka zot yang pa chu effort na pe ya la na lo sing ke mahir apa na apoy lingahin overcome your obstacles na anga boy na may bi ay boy na za chum ho se ram dao zo ngai kumpel ngai chi ni hem ka lo na tinga chu boy mo ta ni min khoi he ma bong wa chu Poina hi zeng ade ja lo ding ma chal ding na hin ti ke ma chen poina so tam che se ding na ai ne no na ki til ko wa na ki ham bo lo ba pan ha la nang la til poina su tam na la don't be surprised and so na chi hin ku mo hin chi iti chi pi da tu lai khang tha tam ta dinga chu obstacle hoi azab ta ki bang lo ta amin kon khana dinga chu min hin mu sit na ma hin ka da na no chu ma dinga ki til ko na lo ta obstacle aba na min se sit na ho zo le na la na mo on ho accusation of the bond obstacle ite ba na stress depression lung nat na lung han na lung kham na ki jong chu lo dinga pui na apa na min na su mo ko na ho na hi lo na bang ta na su mo ko na ho chu lung na pi in thu pi dai so ong chun na han to na ma cha na ding na lo na ding a obstacle la pang thei apa na financial problem nong so obstacle thei broken families ong nu le pa ki san ham nu le pan chi san ham nong su problem thei na dai obstacle thei chu ba na
broken relationship dong maham ka nei kha na ki khan kha ma ri dong chu it was obstacle na nei do je do em kana chi pi ni so ka pang ka na su sa te to to bong long chu lo din lam pia ni obstacle azar za ya su dunia na to ho ina ka se nung chu ita bong boina mai pi chim song le ai le chi na phai cham ho di dong le lam pi ho chu chi na phai cham bong danger kan nak pisang deh, belum kami. Amma sepening trust in God, pasti nak dengar tu. Don't be panic. Nah, kita tidak ilmu lingau, pasti nak dengar tu. Pasti kita asal. Ani na, believe in yourself. Nang lenang kita asal. Hiji kemasam apa ini ho hika galzo, nang lenang kita asal. Abang lang keep silent. Buina hasan na mihon na, anu nina nahim bol tingule. Khabai kum le ti biao ni gal zone. Silence can make you a winner. Abana. Yeti wa pa ha. Obstacle on thing na chin imasama boina isu boi ye isu no thing na chin. Isi boi na chi ta mo ham thing ko ti ta. Khol tin lo bin mo ki cha. Na khol sin thing ole boina ho zo se ti ma cha. The ball park somewhere every river has a bridge. In Kogi, then they has na dimseli. Imasango ay park at ting le hin ko agad they has na vadung piso na sa tabo ng umzihan lang dito. Vadung zo sen mun khana pal ka kay na river and lake. Bridge na keke. Dito isu nilo. Kahin ko ate kito. Subana ilumni ko ba ito haru ba inga haru ba le badung zo se apa sa lili tingal po itong hit isu milo ko no apa asisa long ki kel tingal badung ngam tu nasal he hal lang itong le no ta apal gal kai thi chi na ija chi masanga obstacle hi tizap dinga hi he chi ding mu chi ding na ha ta problem dun tu ya chi aim in solution step to that ni ti si ko mo he Abana, angana, zoti deta. Learn to run away. Zamang di dalam kicik mai, Joseph ko ako na mai na. Lo hin na din ay parkat kum le zamang nai. Na zamang mana su alo samnu, alo sampa na hi di. It doesn't mean that to run away doesn't mean that you are a loser. Nah, loyal by peer groups, negative peer groups. Loyal by follow ta ako na nazamang pa loser nahi na style. Numay follow ako na nazamang su loser nahi lo. Pasal follow ako na nake mang nazamang su numay hat mo nahi lo. Kham na thiya ako na nazamang su loser nahi lo. Siya su amun to apart din itu ay pata ave na zamang din ay learn how to run away na lo din na din at bidoy mun sin din na din asu pata kumpul amun le atul adin mun pa su zamang ay ade ya tula ya kham ta na sik jam kile number 1 peer group iloi le pai ho kun chan khang chan ki mang cha na pai ei ma pressure ai ki a amo chan ko pa su everest standard ha highest standard ma ki hian pressure hum ki pa su ta san lo kham cha tam ta de de ti ne so si lo na chu aloi le pai ho chan ho thei pa chu mi a ki hian na lung tu ne pa si na tu ki ko sei lo mi cha hi ni ta jin ke chu unique ka hi zat chung ka hi na ti kha dong su ti chin chin mai abana romantic relationship ngai pasal hi na kingai na dam kilung si ko ti thu hi patan ngai to ting dong tel tam ta kai pal hi la long thu ngai pasal hi adam da na su physically as to ai nang hoi hi bi thing se chan ta sapin kan nei pu ta sa ti tung ho jong ni pi ringa ba mo chna hin nei thimu ya chu
น้องฮอนจนมีปีนงอจันขันจันป้าสุกิพอเลยไอ้ยังจึงมีจุยนะขันที่นี่ดังไอ้น่ะจะมอหีเลยนี่จะมีมิงกูตั้งตาสุดสิยาจูขังดงนี่ไม่จะปังหีกันนะยิลุงเสียกับอบอลคู่ไปอีเดย์เป็นยิลุงเสียเป็นบางทีมัวริมุยองจูไอ้ยาที่มาฮิโลฮีที่เราดีแค่ไหนบางทีมัวกันมูนุตัวส่งที่เจนตะเลยทุเนียอีปีก็ฮีเดนะนั่นละว่า motivator ลงก็ฮีลงไม่ถึงใจเดไม่ถึงจู่มันยาจะอัพฮาร์ดคุณโลลายาโรแมนติก relationship ของฮีนับวิสิตเอกของฮีไอ้ที่จะนึกบอกที่ไงลุงน่ะที่ที่อัตตาไปตาสกมาที่อ๋อไอ้มา experience ที่ไงลุงน่ะภาษาลุงไงที่ไงลุงน่ะนี่ที่คิดเจน่ะปนายสิที่มาบอกมันที่คิดเจนมาสังเสียกันลุงสิเนี่ยที่มันเป็นกันเนี่ยที่ว่าสิอิมาซาบิโลไอ้ที่มุโตขลุ่นเทนิสอันนู้นปาร์กิเจนสาวะลุงเสียนะช่วยข้าวนะไอ้เสียปนนะไอ้อามุจิช่วยตุปนนะเลยลุงก็จะตายเลยมันต้องที่โตดิตัวกลุ่นนู้นมีตามตาไม่โดนมณีปุระคนน่ะสามนุ้งไอ้ที่นี่ที่เจนนะมีเดียกันนี่ที่อ่ะคนผู้สมรักสินี่นะสุดแต่ไม่คิดเหรอค่ะแต่ไม่คิดมุขานเอาเต็มละที่ไงลุงน่ะที่ลุงเสียนะโรแมนติก relationship กันนี่ค่ะประเทศภาษาตรงนี้ที่นี่จะเจ้าตัว